У Торньошу за Новим Ораховом фамилija Fejdi ima 74 glavi rohatого статку, за що 20 крави дойки, а остаток первіски і боячки за карменje. Co робиться з боячками? Všetko schábam za sebe, tovím i predávam, keď môžem. Ženskí ostávajú za priplod a bojačky karmím i predávam komu môžem. V okolenicoch neberú, takže toto na kupci. У Jašitomiču Branislav Petrov má 80 kravi dojki i 130 bojački za karmenje. Veliki problem nastal išće pred 18 mjesecami. Utrhnute nam trgovišće. Prestal vývoz do Turske i ohabeni sme na milost i njemilost domašnjim klanjom, ktorí nas ucenjuju. Na vyplosovanje čekam mjesecami. Država dakus pomogla, ali je to mizerija. Ja dostal nalog, že bi im za državnu kukuricu vyporučal 8 toni bujački. To nič u porovnanju s mojima 130 bujačkami. Očakovao sam, že bude dajake premenki, ali premenki njet. I teraz mi 40 bujački po 600 kili porihtani za predaj, ali komu? Možem dać do klanji, ali budem za penježmi čekas 8 mešaci, a mnje treba takoj, bo mušim uložiti do 60 klusu, kupiti nove celjata i pokarmu. Nie znam co še to slučuje, kedy budu premenki i či uopće predlužiti za to robotu. Ministerstvo poljoprivrede obećalo vývoz do Turskej, že bude o mešac, a prešol už celý rok. Preto veľmi zvíhajú ruky o tej produkcii a všetky še čudujú, že preco še mladí ne uključujú do tej oblasti statkárstva.